الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم بارك لنا في رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان يا عزيز ويا رحمن. أما بعد، فألف السلام من الله تعالى عليكم ورحمة منه وبركاته. Muna-muna itukbal na to in pagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala sin masi-masi naman wala himugna in pagpabus ka to sin Allah ta'ala sin ni'mat kabuhi apal sababan sin ni'mat ini yari na to nara nagbayng matain bulan Ramadan. Mga palangungan na muha ka na Islam, suway tatumtumun, bukun in sabab bang may ta kita biyusan sin Allahu Ta'ala, sin ni'mat kabuhini hamaksud magkasaddapan ha dunya. In puun sabab bang may ta kita biyusan sin Allahu Ta'ala sin kabuhi ini, in papahinangun kita niyo ammal ibadat tudjumad tukani. Amo yan in suway na tutumtumundaran. Indayng hak tibayhuan kaadilan sin Allah subhanahu wa ta'ala pakatan kapanjari niya. Bangin Allah ta'ala nagdaak pahambuuk parkala, bangin Allah Ta'ala diaak niya inipon niya papahinangun sin ammal ibadat yaun tartanto in ammal ibadat hipahinang sin Allah Ta'ala aun kalabbian iwan na sin aun kalagguan niya. Bang nato amuin pandukahan marayaw, yari kita niyo habulan Ramadan. Habulan Ramadan, limpal sin Allahu Ta'ala in kawajib sin parkala pagpuasa. Toib. Aun baha kalagguan, aun baha kalabbihan sin mga sila tao magpupuasa. Dahil ha pangilahan at tawakan dahil ha mga palsababan na iyan mo in Allah Ta'ala nagsisipat sinsipat kaadilan in biyutangan niya in tao magpupuasa darajat. Biyutangan niya kalabbihan. Biyutangan niya kalagguan. Sabab in tao na mo asa sa kaula-ula sila rayni innanay maisin panawag-tawag sin Allah Ta'ala hawak tulimpal sin Tuhan hakitab niya mahamulya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam in mga bariman sila ra innanay maisin panawag-tawag sin Tuhan kapatut sila dihilan kabansakan kalagguan sin Allah Ta'ala. Indayng ha mga kalabbihan kalagguan sin tao magpupuasa
indihilan sila sin Allahu Ta'ala parkala kakuyakan 2 taod niya. Intao magpupuasa, dihilan kamo sintuhan niyo parkala 2. Amo in parkala hipagkugkuyag sin mga sila magpupuasa. Nasabot na hadith, kaya riwayat sin Imam al-Bukhari dengan hadith sin Abi Hurairah. In baita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lis-saimi farhatan yafrahuhuma idza aftara fariha bifitrih wa idza laqiya rabba fariha bisawmih. In baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadithun sahih. In tao timay masin kawajib sin pagpuasa ang 2 kakuyakan nila. Panagnaan baita sin Nabi, idza aftara fariha bifitrih. Bang siya mamuka na, doon hayan makananam siya pagkugkuyag sawab sin pagbukaan niya. Wa idza laqiya rabbah fariha bisawmih. Bang niya piaglanggal na in Allah Ta'ala adlaw akhirat pagkugkuyagan na in parakala pagpuasa niya. Amoy ni in mabaya na mo atawakan mabaya na mo dahon paglamit-lamitan na to harong ini biidnillahi ta'ala. Unin ka maksuran sin hadith, hawakto in nabay na mayta, in tao magpupuasa, apabila siya datungan na sin pagbubuka, simu daamo in buka kayaksahan ta mahapon, atawakan pagbuka amo in haylaya, may sila magpakananam kakuyakan. May tainta o magpakananam kakuyangan. Dungog kawya ko beriman. Lilay kay musin Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Rahimahullahu ta'ala in hadith ini. In baytasin Imam Ibn Rajab Al-Hambali. فَإِنَّ النُّفُوسَ مَجْبُولَةٌ عَلَى الْمِيلِ إِلَى مَا يُلَائِمُهَا مِنْ مَطْعَمٍ وَمَشْرَبٍ وَمَنْكَحٍ. In karyasali hakapapanjari sin Allah Ta'ala sin hawa nafsu sin manusia. In karyasali kapapanjari sin Allah Ta'ala hawa nafsu sin manusia. In magtoy siya magto tumaykiring paparkala amo in kaswakan niya. Wayroon manusia nakagawa hasipat ini. Kataan manusia itlakan Arab wa Ajami, sibuk da Arab atawakan bukun Arab. Bang impiag bisarahan nafsu, hawa nafsu, in kabayaan dasin hawa nafsu na to, in tumudyo siya paparakala amo in kaswakan niya. Pasandungon mo, in nafsu yaon nagsisipat sin sipat ka iman, bar iman in sipat sin nafsu yaon. Nanay maisiya sin panawag-tawag sin Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Nanay maisiya sin panawag-tawag sin Tuhan, sa kaula-ula nanay maisiya sin pagtagang, sin pagkaon, sin pag-inom, sin pagsuok pataiban, hayadlawan sin Ramadan. Nanahawak to siya nanay maisin mga parakala ini, ampainto parakala na sabot ini, wayroon manusia, wayroon napso, hindi siya mabaya tumaykiring madto. Wayroon napso, hindi mabaya tumudyo pato parakala ini. Sa hatatkala kau, na hatatkala in napso tayo ini, nanay maisin kafardo sin pagtagang sin pagkaon, pagtagang sin pag-inom, pagtagang hapagsuok pataiban, doon man amo indihilan na tugot sin Allah Ta'ala
dihilan na permission sin Allah Ta'ala in nafsu yan. Apabila manawag-tawag na in Bilal, hawak tu maghrib, in nafsu magkugkuyag siya, pasal sin kananaman niya na isab, into parkala amin kaswakan niya. Amo yan in baytasin Imam Ibn Rajab al-Hambali. In katan manusia, in katan napsusin manusia, sa baba na di gumawa dahil hatu para kala ini kasusuwakan nila. Bangkaw tiyagangan, tiyanglangan kaymo into para kala ini. Hayadlawan sin Ramadan, sakali pag-abot sin Maghrib, dihilan kau tugot sin Allah Ta'ala tumudjumad tupatu ini tartantu wayruun nafsu hindi kurang. Amo yan inlilayan sin Imam Ibn Rajab al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Ang kanda bayta sin nabi in tao magpupuasa hawak to siya timagang sin pagkaon, sin pag-inom, sin pagsuok paasawa. Doon man siya dihilan na permission tugot sin Tuhan pahinangon in kabayaan niya halaw man pagbaya sin syara tartanto in hawa nafsu di kau makaiyan di siya kuran. Kaya ngatan na to inikatan misan ko di mga subo bangkaw sa buyahat di in halong umo kuno bahanong nga magkaon na. Sabab in nafsu tadaran madto. Bangkaw yuhaw, in baran mo imiyan ko, no baha kita'y ni makainom. Sabab in nafsu tadaran madto. Nabang in nafsu ta, amo in tabiya gatos tabiya, hamang asilat na kapaghula, amo in diatungan sa simparakala ini, sakali wala siya dihilan tugot, in pangasubo niya, ko no baha ako makasuok pataiman ko. Hawak to siya dihilan tugot sin Allah Ta'ala 100% kuran in nafsu yan. Amo yan in bayta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. In makaajayb pa rin doon mga palanggo na akam Islam. In makaajayb pa doon hawak to kaunanay nai sin parakala kawajib sin pagpuasa. Timagna dahil sin pagbang sin subo, fajar, hingga na sadya nagbang maghrib, halom ko ibadat. Halom ko ibadat. Sabab sin, kapagangan mo inbaran mo, di sumuk patuwi ni. Pag-abot naman nagbang maghrib, pag-abot naman nagbang maghrib, magtoy ka minum tubig, kimaon ka tamar, atawa diin na pagkaon kasuswakan mo, ingaton na to, insungit na to, harap pasimud na to, hawak to kita mamuka, inyan ibadat tujub Allah Ta'ala. Ayaw kau kublaan, bangko iyan in pagsungit mo hapagbuka, bukon ibadat la. Ibadat. Sabab mayta, hawak to kau liyang, di ka pakaunon, himinang ko simpiang langan sin Allah Ta'ala. Hawak to kau iyan, ayaw ko kumaon, hinang mo yung kabayaan sin Allah Ta'ala. Hawak to kau imiyan, hawak to kau iyan, ando kaun na kau, hinang mura yung kabayaan sin Allah Ta'ala. Sa kaula-ula, intao na mumuasa, long sin mga sila magnililay, kauhaan pag-upat ka jam, halom sila ibadat Allah Ta'ala. Bukon ba ini patut pagpugpuyakan sin mga sila magpupuasa? Naam, mataod ibadat kengatan na to. In kauman ini, kasaksian na mo, hawala pa kami nakatutulak, asal na masuba ibadah. Sa kawa, asubuhon na pinggin hawabaran na to. Aun baha ibadah, sumiwo paparkala pagpuasa, kauhaan tag-upat ka jam, halom ko bistahan sin malaikat, halom ko ibadat. Naam, insang bahayang imaduddin, insang bahayang tuko malaggo sin akam Islam. In parkala pag-hajj, naam ibadah. In parkala pag-umrah Ramadan, naam ibadah. Sa makaiyan baha kauhaan tag-upat ka jam, halom ko ibadat, mabiya sin tao puasa. Ang kanda in Nabi sallallahu alaihi wasallam, piyanglangan niya tuodin pagtawagon al-wisal.
Inhati sin alwisol, amo in bang nanawag-tawag na in imam, in Bilal sin sambahayang Maghrib, simbang Maghrib. Hawakto nanawag-tawagin Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. In pagtawagon wisol, amo hindi mo pa ba talunin puasa mo. In guni-guni mo, halong pa ko puasa. Makusog pa yung barang ko, di ko pa kalakihanin kumaon. In parakala yan, liyayuan mo yung kabayan sin Allah Ta'ala. Ang kandap yang langan sin nabay, in pagtawagon wisol, biya rakaw iyan, bang mudyungog na yung Bilal, na nanawag-tawag sin sambahayang Maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dihilan na ko, permit sin Tuhan, papakaunon niya na ka. Hawak to kaw simungit sin pagkaon mo, tartanto, hinang mo intiang daakan kay mo sin Allah Ta'ala. Ang kandain Nabi sallallahu alaihi wasallam, limpal niya hadith, intao nagpupuasa, kuran siya, kuran inhawa napso niya, bang dumatong na in parakalahi pagbubuka niya. Bukon ni pagbubuka, hikalayo mo hapuasa la. In pagbuka, balikan na mo in siya ibadah, bang man in kaya unta, bang man in inumta, dahil mga parkala halal. In nakainu-inu pa, longsin Imam Ibn Rajab Al-Hambali, intug, sinta ko puasa, intug, sinta ko puasa, bangkaw na tug, sinadlaw, in niyat mo, in maksud mo, hasupaya pag-abot sintunga andum, bati-batian kau karna huminang ibadat, in baita sin Imam Ibn Rajab Al-Hambali, hawaktu nila piyaham in hadith, intug mo tarbilangun siya ibadah. Bangman in niyat mo isab, hasupaya kau makusog huminang ibadat sindum. Ayaw hinangon dalil sin mga tawiya gatos tawiya kabataan filosofi, diungog kulong niya nag-lecture al-jahra, intog lang niya ibada, di na matug, dahil hasubo, sambil na siya magbang Maghrib. Bukon bihad to. In maksud, bangkaw nagniyat, natug, sin mga lisag siyam, sin mahinaat, pangarong nakabisihan. In maksud mo, hasupaya kau tarama, tumindog sin tarawih, katlo kauhaan rakaat, tumindog kau sin tahajjud hato nga andum, ingata marayaw, intog mo yan bilangon sa ibadah. Aun nas hadith na mayta naumus saim ibadah amusajjalong sin mga ulama in hadith yadto, hadith daif jiddan, di siya manjari pagdalil. Sa kawahangan sadya sin niyat mo in maksud mo hasupaya kau kumusog mag-ibadat, bilangon in parakala na hinang mo yan itungon siya ibadah. Siwu da intog sin adlaw ewan sintog sindum, bang in niyat ta hasupaya kita makapag-ibadah, bilangon siya ibadah sin Allah Ta'ala. In makaajayb pa, bangkaw nagniyat sumungit simpagkaon, minom simpag-inom, hamaksod hasupaya kumusog inbaran mo, hapag ibadatan tudyo pa Allah Ta'ala, insungit mo yakaw bariman, bistahun ibadat sin Allah Ta'ala. Bistahun ibadat sin Allah Ta'ala. Syamil in mga parakala ini, hadith na sabot sin Imam Al-Bukhari, dan hadith sin Umar, in baita niya, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, wa huwa fil mimbar, yaqul, innamal a'malu bin niyat, wa innama likulli imri'in ma nawa. Nalangkum sin hadith ini, in katang parakala na sabot, sawab in parakala hinang, bang musya syartaan sin niyat, tartanto bang inniyat mo myuntul akarna sin Allah Ta'ala, di upasun sin Tuhan in ibadat kabayaan mo hinang. Amoy ni in summarize, talkhis daran na mo pag-usalon dito sa Egypt, talkhis,
Samarais pasin samarais lilayan sin hadis idza aftara fariha bi fitri bang siya sung na mamuka magkugkuyag sa simparkala pagbukaan niya. In hikarwa mga palangguhan na akan Islam. In baita sin nabi. Hikarwa pagkugkuyag sin mga sila tao magkupuasa. Inda liqa'i rabbih fariha bisawmih. Bang niya hipagbak na. Marami na magbayng matain Allah Ta'ala adlaw kiyama pamagkugkuyag na siya simparkala pagpuasa niya. Unin makna. Unin hati niya. Madaranta pagkarungan ng mga kaguruhan in hadithun qudsi nasabot sin Imam al-Bukhari ng hadith sin Abi Hurairah in baita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam parman sin Allah Ta'ala kullu amal ibni Adam lah illa as-siyamah fa innahu li wa ana ajzi bih. In parman sin Allah Ta'ala lim pala hadithun qudsi in baita sin Allah Ta'ala in katan ammal ibadat sin anak apu Adam aunna dihilan sin Allah Ta'ala malaika dumihilkan ya pahala. In sambahayang mo aunna malaika kawakilan dumihil kay mo pahala. In pagzakat mo, in pagsarak ka mo, in paghajj mo, in pag-umra mo, in pagpanuntot mo ilmo, in pagtasbih mo, in katan para kala ini aunna malaika dihilan tugot sin Allah Ta'ala dihilan wakil dimihil kay mo pahala. Ang pakobiyaitaan sin Tuhan illa siyam. Malaingkan na parakala pagpuasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Sabunnal tuod in parakala pagpuasa yan. Kaku parman sin Tuhan wa ana ajzi bih iban ako indimihil kanya pahala. In makaajay ba hadith ini aun riwayat sin Imam al-Bukhari iwan na sin Imam Ahmad in baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kullu amal ibni Adam kaffarah illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Unin makna in katan ammal ibadat sin anak apu Adam ingkatan ammal ibadat sin anak apu Adam kaffara hati niya makadjari siya hipagbayad ta adlaw kiyama. Makadjari ta hipagbayad ta adlaw kiyama. Illa siyam malingkan in parkala puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. In puasa yan ka ko iman ako indimihil pahala parman sin Allah Ta'ala. Unin hati niya ingkatan ammal manjari pagbayan. Unin hati niya. Hadlaw kiyama. Dahing hakabasaran kaadilan sin Allah Ta'ala. Ingkatan hadlaw kiyama. Hibalik nin kapatot niya. Hibalik nin hak niya. Bangaon tao. Habawaw humiini. Kapasakitan ko. Kiyawa min alta niya, yan yaya ko siya, kapawaan ko siya duho, haadlaw kiyama paauno ning pagbayad. Haadlaw kiyama paauno ning pagbayad. Biyay din ning pagbayad. Inhi pagbayad ko, haadlaw kiyama, bang ako sukutun na sintao, amo in bakas ko kapasakitan, di habawaw humi, inhi pagbayad ko katan ammal ibadat na hinang ko. In sambahayang mo, hikabayad mo siya. In zakat na hinang mo, hikabayad mo siya. In sarak ka hinang mo, in umrah, in hajj, in katan ammal ibadat, hikabayad mo. Sakawa in parkala puasa, di tumugot in Allah Ta'ala, hipagbayad mo. Hangkan dalong sin Imam Sufyan ibn Uyaynah, hambuok ding ha mga alim naglilay sin hadith.
bang mga ulama hamasa na kaunin makalilay fi ghayatil jamal. Haduhulan na to, dapuntukan na sinlingkat. In bayta sin Imam Sufyan ibn Uyayna, hadith amo in pagtungod pagbayad. In maana sin bayta sin Imam ibn Uyayna nasabbut kitab sin Imam al-Baihaqi. In bayta niya, hadlaw kiyama, paunun da in pagbayad da sin nasabbut tahin doon. In katan na anyaya ko, di ihababaw gumi, bayaran ko siya adlaw kiyama sin ammal ibadat na hinang ko. Hingga doon man matikmus na in katan ammal ibadat ko, in bayta sin Imam Ibn Uyayna, doon man maubos na in ammal ibadat sin ipon yaon, wayroon na ikabayad niya. Hingga madto in malaika pa Allah Ta'ala, ya Allah, way nalong niya kabayad sinipon niya to, natikmus nalong niya katan ang malibadat niya. Inibayta sin Allah Ta'ala, panglagi na abalong niya bang mga pakato, ibadat, kalulong niyang paibadat niya, ipagbayad niya. Inibayta sin malaika, wayroon na ya Allah, wayroon na ikabayad niya. Sakali, wayroon na ikabayad niya, aunda masi manusia magkadto magsukot kaniya. Akulong niya, taulong niya, kiyuko mo, halo kay amin dito pakitadon niya. Akulong niya, sipa mo, akulong niya, amin dito pakitalong niya doon niya. Ingkatan na to, sumukot keto. Doon man, wayroon na hikabayad ko. Doon man, way na hikabayad sin ipon niya on, ipamong na sin Allah Ta'ala, ayaw mo na tangkuha inpo asayan kako, ako na in magbayad sin utang sin ipon ko ini. Ako na in magbayad sin utang sin ipon ini. Sabab di nabayain Allah Ta'ala tangkuhon sin malaika in pahala sin pagpuasa mulungay muriha daw abawaw humi. Di mabayain Allah Ta'ala tangkuhon sin malaika in pahala hirihil sin Allah Ta'ala kay mo, ipagbayad mo sadya pataon na anyaya mo, in Allah Ta'ala di mabayad. Long sin Imam Sufyan ibn Uyayna, Allah Ta'ala na in magbayad bang ang pautang sin ipon niyan, bang man di matangkog in parakala pagpuasa niya. Hingga biulian sin Imam Sufyan ibn Uyayna, thumma yudkhiluhu al-jannata bisawmih, mahuli mapuasin pagbayad yato bibayaran kay mo sin Allah Ta'ala, ampakaw pasurun sin Allah Ta'ala palong sin sulga hapal sababan sin puasahin ng murya babawumi. Bukun ba ini patut pagpugpuyakan tabang tamara na magbakin Allah Ta'ala. Bukun ba ini patut amo in pagtuyuan ta pamuntulon in pagpuasa ta. Sarab kay nga tantatoy adlaw kiyama hambuok day nga mga reason sabab hikasudta palong sinsulga in parakala puasa amo in kamo baran ni nanay maising kawajib niya. Wayroon limugos kaniyo papagpuasahon kamo amo in tumtumon na to. Sa hangan sin iman, amo inyan, biyutok sin Tuhan, hapangatayan sin hangkatawring kato, hawak din Allah Ta'ala na nawagtawan, ya ayyuhallazina amanu, magtuy na tangpugin iman, sa kaula-ula imiyan, ya Allah, uning kabayaan mo. Hawak din Tuhan imiyan, kutiba alaikumus siyam, kawajib na kanin parakala pagpuasa, in hawa napsu na to, imiyan na taymaun na mo in parakala yan. Hawak to tatiyay main parakala, patut kita bihilan sin Allah Ta'ala sin pakaradyaan, di tasya karakan hadungay ng ibadah. Amoy ni in kahawpuan, nilayan sin mga ulama, tungod sin hadith, amoy in hawpu-hawpu na sabot na to. Hangkanda ayaw na to, lukpason, indihil ka to, opportunity long sin bahasa. Ayaw na to upasun. Hataman na mo in patumtum harum ini. Sin hadith
lando maka-ajaib. Nasabot sin Imam At-Tabarani, long sin mga muhakkikun hamasabiyayaon, in hadith hasan in hukuman niya. Sa kaula-ula man jadi si pagdalil, man jadi si pangissa. In baita sin Abu Hurairah, aun long niya duwang katao, hamasa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dungan sila nagbalik Islam. Dungan sila sinod paagam Islam. Sakali, inhambuok deng haduay ini, wala dali mo kay magtuira na parang sabil. Magtuira na syahid, nawapat, yun iparahmat sin Allah Ta'ala. Inhambuok deng kanila, suway na 5 bayhang katahon, ampas yan yun iparahmat sin Allah Ta'ala. Dua manusia, dungan sila, simud nag-aram Islam. Inhambuok nawapat syahid, inhambuok nawapat suway na 5 bayhang katahon. Imbayta sin Abu Hurairah, nakatakainop in Talha Ubaidillah, nakatakainop in Talha, kita sin Talha takainop niya, in kita sin Talha, kita niya in tao, amo in miyatay suway na 5 bayhang katahon, piyasod siya sin Allah Ta'ala muna palom sin sulga, nakahuli in tao na syahid. Balikan ko, in tao, amo in nawapat suway na hang katahon 5 bay, kita sin Talha hatagainot niya, nakasod siya palong sulga, nakauna, deng hatao amo in na parang sabil. Lando na Ajay bin Talha. Sab kay nga tan natukatan, in parkala syahid, nakabidda in darajat nila. Ayaw ko pa darajat, misan in dugo sin syahid, biaklong yahamot la nakastuli. Nakabidda in darajat nila. Kanin Talha na inu-inu. Hinggalong sin hadith, pagbati sin Talha, magtoy sa timudyo pa Nabi sallallahu alaihi wasallam, pianga subo sin Talha, biyayta sin Talha, in kita ni hatakainop, na Ajay bin Talha, pagdungog sin Nabi, amura in bayta kaniya sin Nabi, amura in kabayta kaniya sin Nabi, alaysa kad sama ba'dahu Ramadan. Bukon ka, in biya nawapat yadto, nakahuli, amin nawapat suway na balik tahon, nakapagpuasa pa siya habulan Ramadan. Bang tadungungon na raw, intao na syahid, hawakto siya nagbalik Islam, wayroon siya nakapagpuasa bulan Ramadan. Amurak man napatay siya syahid. Inhambuok miyatay patay sakit. Sarawa hangan sin in siya nakapagpuasa. Hangan sin in siya nakapagpuasa bulan Ramadan, piya una sin Allah Ta'ala in pagsud niya palom sin sulga nakahuli in tao syahid. Hangkanda patut magmubarak pakatan amo inyabutan sin bulan ini. Sa kaula-ula biya dakaw iyan sin Allah Ta'ala andu hinang kaw ammal ibadat in sulga nagtatangad kay. Nasabot hadith ka riwayat, sabot hadith dhaif. Hadith dhaif law sin mga ulama. In bayta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak. Iftaradallahu alaihi as-siyam, futtihat fihi abwabul jannah. In maana sin hadith, diatungan nakamu sin bulan Ramadan, bulan amo in nagdara sin barakat, kiwajib sin Allah Ta'ala in pagpuasa rin doon. In malingkat atawakan makainu-inu bayta sin Rasul, futtihat fihi abwabul jannah. Ukamun sin Allah Ta'ala in kalawang-lawangan sin sulga. Bang kita magpakarungog, ukamun sin Allah Ta'ala in kalawang-lawangan sin sulga, unin matalita. Biya rakaw, yako bariman, biya rakaw iyan sin Allah Ta'ala, ukab tuwan in lawang sulga, paghinang ko ammal ibadah. Wayun tinubtob dito, baytaan pa ko sin Nabi, wa ghullikat abwabul jahim. Yukab na kayo min lawang sin sulga,
tambulun pa kaymo in kalawang-lawangan sin naraka. Bima'na wayro untod chance makasud in tao palong apinarka jahannam. Wasuffidat isyayatin, damikyan habulan Ramadan, pinjala sin Allah Ta'ala in kasaytan-saytanan. Yukab kay mo sin Tuhan in lawang sin sulga, tiambol kay mo sin Tuhan in lawang sin narka, pinjala kay mo sin Tuhan in syaitan, uno pa in tangaran mo, wayroon na sumasat kayo. In kalakihan da kumandi mga palanggungan na akam Islam, asumuntin baranta, kuno kita magbalik pa Allah Ta'ala. Kuno kita niyo magbalik pa Allah Ta'ala. Murah-murahan, kapag barakat ka to sin Allah Ta'ala, induman sin bulan Ramadan, damikyan, tabangan kita niyo sin Allah Ta'ala, taupikan kita niyo sin Allah Ta'ala, in patawrun pa in pag-ibadat na to, ha, bulan Ramadan, biidnillahi Ta'ala, marana to in ibadat ini, hagwa sin, mapuas sin bulan Ramadan, biidnillahi Ta'ala, hasupaya mahasil na to, in babansakan dayta sin Allah Ta'ala, la'allakum tattakun, hasupaya kamu magmabuka marika ko aparman sin Allah Ta'ala, mahuli bang aunay hamanga hilalawgan na mo, in wala imamu, inyadto, patandaan sin kalamma sin pag-iman, patandaan sin kalamma sin paglilay, maapanumayan kami, bang aunay hamanga hilalawgan na mo, in kimuddan, kihatihan, salta sinunod papangatayan, inyan mga palanggungan akam Islam, taupik na kaniyo sin Allah Ta'ala, biara kaw iyan sin Tuhan, ando balik na ko marika ko, wa aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.